je zaista divna prilika da razgovaramo u čitaonici jednog muzeja. Muzej nekada 25. maj, sada Muzej Jugoslavije, je jedno od najlepših mesta na kojima mogu da budu oni koji žele bilo šta da nauče o Jugoslaviji. Posebno Jugoslaviji koja je najčešće bila tema razgovora, a to je ona Jugoslavija od 45. do danas. Međutim, kada pomislimo na činjenicu da se o Jugoslaviji nije mnogo govorilo, makar ne o onoj prethodnoj kada smo ovde sedeli, mnogo sam se obradovao kad smo imali dogovore oko današnjeg susreta i mogućnosti da se kroz knjige zapravo ili oslanjajući se na knjige priča zapravo o Jugoslaviji. Podsjetio bih samo da je jedna od knjiga koju smo objavili bila upravo Jugoslavija u 20. veku, Marižanin Čalić. To je ona knjiga koju ja danas ovde neću pokazati i o njoj neću govoriti, ali ću pročitati nešto što je Marižanin Čalić, autorka ove fantastične studije, napisala. I to će biti neka vrsta početka našeg ovog današnjeg razgovora. Kaže, nijedna evropska zemlja nije bila toliko živopisna, raznolika i komplikovana kao što je bila Jugoslavija. Zbog svoje turbulentne istorije ona važi za ovaploćenje balkanske konfuzije i međusobne sukobljenosti, za simbol zaostalog, varvarskog, odbojnog, drugačijeg na našem tobož tako civilizovanom kontinentu. U ovoj rečenici se spominje balkanska konfuzija. Ja moram da vam kažem da razumem da je danas Jugoslavija jedan od onih ideala koji su sada postali muzejski predmeti kojima se mi sa manje ili više strasti ili divimo ili uvažavamo, ali balkanska konfuzija je nešto što kroz onaj termin balkanizacija zvuči uvredljivo. Balkanizacija je postala nešto što je u svetu prisutno, što se često koristi kao stručni termin, ali mene lično vređa. Vređa me i činjenica da smo u situaciji da prelazeći granice nekada republika, sada država, imamo mogućnost da se susretnemo sa jednom vrstom administrativne zabrane, sa jednom vrstom poneki put i nekih malih poniženja ili neprijatnosti. I naravno ja jesam svestan da govorim zapravo u ime generaciji kojoj pripadam. Država koja se zvala Jugoslavija nije bila samo država. Ona je bila ideal. Nju su stvarali ljudi koji su za tim idealom krenuli, smatrajući da jedan novi, otvoreni svet treba da bude svet budućnosti, jer ne treba da zaboravimo činjenicu da je stvarana 1918. godine. I za tu vrstu otvorenog sveta nesumnjivo da se nisu borili samo intelektualci koji su tada smislili, domislili i stvarali državu koja se zvala Jugoslavija, već i danas imamo mnogo onih ljudi koji nose jednu vrstu takve povezanosti i otvorenosti, zato što je dužnost intelektualca da oblikuje onaj svet koji je otvoren, koji je tolerantan, koji stvara uslove za empatiju i solidarnost, koji svaku krizu čini ili orijentiše ka onome što je dobro za zajednicu, i to je nesumnjivo dužnost intelektualca, ali najveća dužnost svakog od intelektualaca jeste da promišlja budućnost. I sa tom tezom ili sa tom idejom je upravo 90. godine oblikovana ili stvorena izdavačka kuća Clio, čiji čitav program na ovaj ili onaj način dotiče tu ideju o otvorenosti i o stvaranju onoga što je Jugoslavija baštinila, pa ako hoćete i danas kao muzejska tvorevina baštini. Od 90. do danas, eto, lako izračunati da je reč o 33 godine, zapravo smo na neki način počeli u onoj tački u kojoj je Jugoslavija krenula zapravo u sopstvenu propast. I evo ovde je Beograd,
beleške od 1995. do 2001. Miroslava Mojžite. To je slovački ambasador. Autor ove knjige je slovački ambasador koji je bio na svojoj diplomatskoj dužnosti upravo u ovo vreme u Beogradu. On je svedok rasapa jugoslovenske države, najvećih mogućih međusobnih sukoba i neprijateljstava, odlaska, nažalost, mnogih koji su svojim životom platili svoja uverenja. Ono što je odlika tog doba jeste da je u tom trenutku sahranjen ideal o kome sam govorio i ono što je posebno važno da se istakne kod Miroslava Mojžite, da je njegova dobronamernost, njegova diplomatska veština učinila mnogo da se ti trenuci ne zadrže i ne zapamte u našem sećanju kao trenuci u kojima su izvršeni najveći mogući pritisci na sve nas, uključujući naravno i sve ono što dolazi u obliku nekakvog poniženja, marginalizacije, stvaranja mržnje protiv onih koji žive u pre svega Srbiji, a isto tako i Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, jer je to vreme koje je pokazalo zaista najveće moguće sukobe sa najtragičnijim ishodima koji su obeležili ovaj istorijski period. Miroslav Mojžita je učinio sve ono što jedan diplomata može da učini u takvim okolnostima. Pokušavao je da unapred odnose, da sliku koja je inače crna u takvom trenutku prikaže onima koji nisu imali dovoljno ni razumevanja ni potrebe da razumeju, koji su želeli da donose odluke, a ne da ih zajedno sa nama promišljaju. On je motivisao svoje kolege, on je želeo da pokaže da postoje putevi možda nedovoljno istraženi, da postoje oni putevi koji bi omogućili svest o mestu i vremenu u kome žive ljudi i sa ove strane, dakle sa one koja je prozvana u ratnim sukobima kao ona koja je agresor. Pokušavao je da pronađe i minimum razloga da otvori komunikaciju i da stvori mesto dijaloga i afirmisao je pojedine od naših političara koji su tada bili aktuelni u svom pozvanju, da dođu, da stupe u kontakt sa onima kojima je potrebno ponešto objasniti od neophodnih tada politički izuzetno važnih stvari. U ovim beleškama koje on skromno obeležava kao površne i kao nedovoljno detaljne, daleko je od toga da je reč o nečemu što se ne može označiti kao vrlo važno štivo u rukama i onih koji se bave diplomatskim poslom, međutim i za istoričare koji moraju sagledavati stvari iz lične perspektive, iz tačke u kojoj neko ko svoju subjektivnu istinu polaže pred sud ne samo istorije, nego pre svega čitalaca i njihovog doživljaja, da se kontekst otkrije iz jedne sasvim drugačije perspektive koji naravno ne mora biti ni naučno fundiran, niti mora biti objektivizovan na način koji se uglavnom očekuje kada je reč o studijskim radovima. Zato je Beograd knjiga koja je važna, ona je neobična zato što dolazi u onih pojedinaca koji su odista menjali stvari, makar da tako kažemo u mikroistoriji. I kada je reč o ovoj knjizi, upravo možemo da kažemo da je i sam Miroslav Mojžita umetnik u diplomatiji, onaj koji je svoju sudbinu podredio rešavanju konfliktne situacije u našoj zemlji. I da dodamo tome da je i pre njega bio František Lipka, a kasnije iza njega takođe nama poznat diplomata iz Slovačke,
to je Miroslav Lajčak. Dakle, slovačka diplomatija je dala vrlo veliki doprinos kretanjima u našoj diplomatiji i savremenoj istoriji i uveren sam da će i ova knjiga dati veoma veliki značaj u tumačenju uloge slovačkih diplomata kod nas. Međutim, vratimo se na početak ovog našeg razgovora. Moram da kažem da je i ova knjiga, kao i sve ove koje stoje pred nama, zapravo plod potrebe da označimo jednu vrstu društvenog angažmana naše kuće, zato što smo u proteklih 30 godina uvek donosili onu vrstu knjiga čije čitanje podsticalo upravo rad intelektualaca u različitim oblastima delovanja, dajući priliku da sa novim saznanjima i sa novim uverenjima koje imaju drugi koji ne misle uvek kao mi, omogućavaju zapravo da dođemo do znanja koja nam pomažu u svakodnevici, koja nam pomažu u rešavanju pojedinih problema, koja nam daju priliku da izgradimo jedan drugačiji svet oko sebe i da otklonimo probleme ili neprijatnosti sa kojima se suočavamo. Ako hoćete, povodom 100-godišnjice rađanja Jugoslavije, 2018. godine objavili smo knjigu Srpski intelektualci Jugoslavija, Branke Prpe, dakle jednu studiju koja je upravo ukazala na važnost onih koji su imali taj veliki ideal pred sobom stvaranja jedne države u kojoj će živeti ljudi koji smatraju da je to bio istorijski trenutak kada se rađao jedan novi svet, kada su imali svest o nečemu što je globalna promena, o tome da je završen jedan, odnosno prvi totalni rat koji je zabeležen u ljudskoj civilizaciji, to je bio prvi svetski rat, odnosno veliki rat. I onda je grupa intelektualaca, povezavši se, stvorila jednu vrstu, kako bismo danas rekli, platforme koja je omogućila nastanak Jugoslavije. Stoga je ova knjiga nesumnjivo važna upravo zato što ističe ulogu intelektualaca. Nimalo slučajno da i danas ponovimo to, zato što se ponovo nalazimo u nekoj vrsti atmosfere koju možemo prepoznati u ovom periodu istorijskom danas. I danas imamo mogućnost da pokušamo da završimo nedovršene poslove koji su upravo poslovi za intelektualce koji su tada uspostavljali i do određene mere i učinili prepoznatljiv i važan posao oblikovanja jedne države. Međutim, kako izgleda život u toj državi kada se gleda iz perspektive nekoga ko je u tadašnju Jugoslaviju, a kad kažem tadašnju mislim na međuratnu, dakle između prvog i drugog rata, šta se onda dešavalo i kako je to zabeležio Ernst Pavel, pisac po rođenju u Nemačkoj, jevrejski, zatim je živeo jedno vreme u Srbiji, odnosno u Beogradu, u tadašnjoj Jugoslaviji. I kako je on doživeo Jugoslaviju, najbolje će otkriti čitaoci koji se upuste u čitanje života u mračnim vremenima. Ono što je posebno zanimljivo jeste opis Beograda u tim vremenima i jedna stvar koja je važna za naš posao, a to je izdavaštvo. Dakle, on opisuje svoj rad kod Gece Kona. Ja ću samo iskoristiti i pročitati jedan deo da prosto vidite kako je on gledao na Gecu Kona, nekoga kod koga je radio i kako je izgledala njegova svakodnevica sa kojom se susretao na svom tadašnjem radnom mestu. Danas mi o Geci Konu imamo različite
imamo različite slike i odnos prema njegovom liku i delu, ali evo kako je izgledalo to iz te lične perspektive. Gece je bio jedan od najbogatijih ljudi u zemlji. U njegovo vreme kulturna avangarda prezirala ga je kao običnog profitera i reakcionara. Gece je bio mađarski Jevrejin koji je neko vreme pre Prvog svetskog rata prešao u Srbiju, postao putujući prodavac knjiga i specijalizovao se za pornografiju. I tako dalje, i tako dalje. Eto, malo sam zaintrigirao, samo da vidite. A ono što ostaje kao perspektiva kojom ćemo i završiti naš današnji razgovor, jeste 4. knjiga o kojoj ću nekoliko samo rečenica izreći, a to je Državljani i državljanstvo posle Jugoslavije. Ovo je knjiga koju su priredili Joe Shaw i Igor Štiks, koga mi ovde dobro znamo. A zašto je ova knjiga važna? Na izvestan način ovo je skup različitih studija koje se bave onim što mi zovemo državljanstvo ili možda bi bilo još preciznije građanstvo. Vrlo često govorimo o građanima sveta, vrlo često u okviru procesa globalizacije smo skloni da idealizujemo mogućnosti ljudske zajednice, pa kažemo evo svi ćemo biti slobodni i na globalnom nivou, svi će se ljudi voleti i živeti zajedno i tako dalje. Tehnologija uspostavlja tu vrstu poretka koga se pomalo pribojavamo, ali ove studije pokazuju pitanje kako će biti organizovana politička zajednica u kojoj će biti vezan za određenu garanciju koja dolazi, podrazumeva se iz administrativnog uređenja budućnosti kolektiva i ovde na osnovu onoga što se događalo u Jugoslaviji, o načinima na koji su državljani Jugoslavije gubili ili dobijali državljanstvo, gubili ili dobijali legitimitet, gubili ili dobijali ono što jeste sudbinske važnosti za njihove biografije i za njihov svakodnevni život. Dakle, svi ti susreti sa sopstvenom sudbinom na nivou pojedinaca koji su preživljavali različite stvari su nešto što je od velike i emotivne važnosti o kvalitetu života, načina na koji se živi, gde se živi, s kim se živi. Za razliku od toga, mi imamo situaciju da kada se izdignemo iznad te svakodnevice, dobijemo jednu vrstu uverenja da je budući svet zapravo onaj koji ima sve više građanskog, a sve manje onoga što je državno, što je državljanstvo. Naravno, to je jedna vrlo blaga sugestija i slobodan prevod onoga o čemu ove studije govore, ali mislim da je vrlo interesantna i da je dobar primer iz koga se dosta može naučiti. Evo, time završavam i pozivam naravno naše čitaoce da dođu u muzej, da dođu u biblioteku, da dođu u čitaonicu i da pročitaju sve ove knjige o kojima smo mi danas govorili. Bilo bi veoma lepo da čujemo kasnije i njihovo mišljenje.